Miras king 50 Fernandinong kayanaka na estudyante king senior high at college na mayari king 10-day life skills training o LST na ning Job Start program king Heroes Hall anyang July 8. Tinago niya yung Department of Labor and Employment o DOLE king syudad na ning San Fernando para king pamagpatupad na ning programang Job Start ang makasawop king career coaching, technical training at internship opportunities. Anyang April ang pong June, may kipagpulong niya City of San Fernando Mayor Vilma Balya Caluwag, Caridole Region 3 Director Geraldine Panlilio at Assistant Director Alex Inza Cruz para kin pamaglansad na ning programa. At kinpamanyubong king meto nga forum para karen partner employers ang malyaring mamie obra karen beneficiaries. Agpangkang City Public Employment Services Office Manager Mary Ann Biliwang at 27 DOLE modules rin makapalub king apulong aldong training. Kayari rarang estudyante king training, midinan lang certificates of completion. May kiyabela naman din graduates king job matching exercise a parti na ning hiring process. Samantala, pepalwal ng magalang Mayor Malu Lacson ing Executive Order No. 19, Series of 2024, para king pamagbayo na ning work schedule na rin magobra king gobyerno ning Balen, magumpisa July 22, 2024. Agpang king EO19, magpatupad yang apatayaldo ning obra ing LGU. Magumpisa yung obra 7 a.m. hanggang 6 p.m. Lunes hanggang Webis. Kera kalan ka rin opisina yung taluki king 4-day workweek schedule, liban ka rin departamentong responsable ka rin serbisyong pangkalusugan, social welfare at development services, kapayapan at kayusan, at king kalamidad. Kaya ba ka rin mapil ang benepisyo na ning kautusan ing mabawas yung traffic, mabawas mo naman yung pamangamit kuryente, at impamaminto ka rin makabayong alternatibong paralan ning obra ang nirekomenda na ning Civil Service Commission. Nasa na naman niti, pagserbisyuan day memalan king magalang ami kipanahon mong makipagtransaksyon king munisipyo kaya rin ning oras ning karelang obra. Kingaliw ang balita, inaprobahan na ng Angeles City Mayor Carmelo Luzitin Jr. ing 21,000 pesos bonus para ka rin maigit 1,260 empleyado na ning City Hall aatanggap dak in December 2024. Base ay ni king Memorandum No. 1468 Series of 2024. Makapalub kin 21,000 pesos bonus para karang empleyado deng 5,000 pesos a productivity enhancement incentive, 10,000 pesos a collective negotiation agreement, at 6,000 pesos a service recognition incentive. Aparte pa yung bonus ay ni, king karelang tax-free year-end bonus, katumbas na ning meto nga bulang basic salary ang makasadyang mibiye karela king Nobyembre. Magpasalamat naman ni Association of Government Employees for a New Dynamic Angeles City o Agenda President Flordeliza Santos king LGU, penny mo na ng Luzitin king pamamiyang karagdagang benepisyo, aatanggap na rin City Hall employees king Desyembre. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.